Terpujilah gelar dibata arah KUR PJJ Terpuk 4 GBKP Pintu Air 4 Medan. Genduari Syendesken mempersembahkan pengatakan bujur taman dibata karena persembahan pengatakan bujur ikatakan dibata man banta. Kala si persembahkan pengatakan bujur ia ngesi pengaga kap aku. Caraman kala si perdalin nalar pandangan kucirahkan kesangapan di dibata. Tupuk sisakan persembahan pengatakan bujur tak. Tas kita rendai penambahan dendem 100 tenit.
Momo Minggu tanggal 26 bulan 10 2014. Kebatin Minggu tanggal 10 Siwah bulan 10 2014 dilaki 32 kalak, diberu 63 kalak, anak-anak 4 kalak, pesada Trina Siwah 10 Siwah kalak. Kolektif pemena Rp120.000, kolektif peduakan Rp120.000, kolektif petelukan Rp205.000, kolektif sepempatkan Rp210.000. 2. Kebatin anak sekolah minggu term 10 40 kalak, kolektifnya Rp55.000,
Telu kebatinan anak remaja term 10 14 kala kolektina Rp20.000. 4 PA Moria minggu selewat di rumah Nande Juan term 10 22 kala kolektina Rp53.000. 5 PA Mamre malam Selasa selewat di rumah Hendrik Pranginangin term 10 siwah kala kolektina Rp40.000. 6 PA Permata malam Jumat selewat lah terlaksana. 7 PA anak sekolah minggu selewat di rumah Yogi Sembiring term 10 20 kala kolektina Rp40.000. 8 PA anak remaja malam Rabu selewat di rumah Dharma Ginting term 10 siwah kala kolektina Rp24.000. Siwah PJJ malam Kamis selewat di gereja term 10 37 kala kolektina Rp120.000. PA Moria minggu enda telah dilaksanakan. 11 PA Mamre malam Selasa enda di rumah Daniel Sembiring. PA Permata malam Jumat enda ibahan di gereja. 10 PA anak sekolah minggu wari Jumat enda ibahan di rumah Robi Terigan. 10 PA anak remaja malam Rabu enda ibahan di gereja. 15 PJJ malam Kamis enda ibahan di rumah Pertua S Simanjuntak. 16 PJJ malam Sabtu enda ibahan di rumah Daniel Setepu di Laubor Separu. 10 kebatinan anak sekolah minggu ras anak remaja Ibaswar Sendah enda dari gabung. 10 Simabai kebatin minggu tanggal 2 bulan 11 2014 persikapan Diagon Lewi Sumermata penaruh Diagon Hendrik Pranginangin liturgis Diagon Nuah Bangun khotbah di Pasar Pitunari kolektan Pertua Thomas Ginting imam Diagon Erin Berubangun. 10 siwah Simabai kebatin KKR minggu tanggal 2 bulan 11 2014 anak sekolah minggu Lydia Berubarus ras Desi Berusi Tepu. Anak remaja Diagon Nuah Bangun ras Rohati Beru Terigan. Mau Cibrenda.